Šta? Vidiš ti, otvorili su. Otvorena su vrata? Da, Znači, ja mogu... sam otvorila. A mogu ući ja nutra? Da. A nije to samo za djecu da se igraju? Sa mame. A? Sa mame i tate, sa dida i baka. Aha, super. Onda hvala. Sad ćemo vidjeti šta je tu ima, ha? Da. Šta je ovo tu? Tobogan. Tobogan. A tamo su Ljuljačke. ljuljačke i tamo ono veliko. To je jako opasno. A šta je to? Ne znam. Slajd. Tobogan isto veliki. Da. Opasan. Da. Jako opasan, da. Evo, to je dio je igralište, a ovo drugo je zelenilo, šetnja, piknici, da ljudi stvarno uživaju u ovakvim blagodatima koje im priroda pruža, ali iskreno govoreći koje su svi sami. Šta? Ti da snima mali filmić, maš? Ne. Je, o parkiću, kako je lijepi parkić. Kad smo mi tu, kad si bila mala beba u kolicima, dida i ti dolazili smo tu i tu smo se slikali, pričali, ti si ge, ko mala beba pričala. Da. Evo vidite, jasno da ima ogroman sanitarni čvor, tu nema frke, ali to je samo dio. Tamo do Sraga još ima jedan dio, pa tu preko brda gore, na drugu stranu, i iza WC-a, tamo na ovom stranu skoro skroz do mora. Šta stopi? Nećeš da ljudi vide tvoj prekrasan parkić? Ha? Jel? Mislim, djeca stvarno ožive kad dođu. A šta da vidim? Jel ti se sviđa u parkiću? Da. Ideš samo na ljuljačke? Nego? Ajde, dida. Ajde! Evo. Uglavnom vidjeli ste dio te ljepote i ono je zaštitni znak. Ovo drvo je zaštitni znak ovoga parkića. Molim? Idemo u parki. A nismo sad u parkiću? Ne. Tamo je park. Okej, ide tamo je parkić. Ajde. Opa, pazi da ne padneš. Dino. Čekaj, dođi.